Gdje je otišao Musa, alejhi selam, kad se poselamio sa svojim bratom Harunom? Ne znam. U planinu? Otišao je na Sinaj planinu. I tamo je proveo koliko? 40 dana. Tamo je bio u potpunom ibadetu Allahu Đelešanu. I nakon 40 dana molio je svog gospodara, koga je svim srcem volio. Uzvišeni gospodaru, želim da te vidim, molim te, ukaži mi se. Uzvišeni Allah mu odgovori: O Musa, mene ne možeš vidjeti. Nije moguće da me vidiš ovozemaljskim okom. Nisi toliko jak. Gledaj u planinu, njoj ću se ukazati. Tada Musa pogleda. Planina se snažno zatrese i u jednom trenutku rasparča. Musaovo srce bilo je kao da će svakog trenutka stati. Izgubio je svijest i pao na zemlju. I tako je neko vrijeme ostao nepokretan i bez glasa. Zatim se uspravio, uzeo ploče na kojima su bile zapisane Allahove zapovijesti i krenuo svom narodu. Na ovim zemljanim pločama bili su ispisani ajeti svete knjige Tevrata. Kad se Musa sa zapovijestima koje je dobio od Allaha Đelešanuhu vratio svom narodu, zaprepastio se pred prizorom koji je vidio. Narod je zaboravio Allaha i počeo da se klanja zlatnoj statuji u obliku teleta. Usprotivili su se Allahu koji ih je spasio faraonovog zuluma, koji je za njih otvorio bezbjedan put kroz Crveno more, koji im je poklonio neizmjerne blagodati i mnogo preukusne hrane u sred pustinje. Kako je vjetar ulazio kroz rupu na statuji kojoj su se klanjali, iz nje je izlazio zvuk nalik mukanju teleta. Musa se žestoko naljutio kad je vidio da je njegov narod zaboravio Allaha Đelešanuhu i da se klanjaju ovako glupoj stvari. Uhvatio je brata Haruna, alejhi selam, za okovratnik i upitao ga: kako si mogao da dozvoliš ovako nešto? A Harun, alejhi selam, mu kroz plač odgovori: brate čistoga srca, upozorio sam ih, ali oni me nisu poslušali. Prijetili su mi smrću. Bespomoćan, ja sam čekao da se ti vratiš. Musa, alejhi selam, ništa nije razumio pa ponovo upita brata: pa dobro, odakle su donijeli ovo? Ko ih je zaveo i prevario? A Harun odgovori: uzeli su ga od jednog čovjeka po imenu Samirij. Na to Musa odmah naredi da se ovaj čovjek pozove i upita ga: kako si ovo napravio? A Samirij mu odgovori: bilo je puno zlatnog nakita, napravio sam ga tako što sam otopio zlatni nakit. Musa se naljuti na njega i reče mu: zbog tebe su ljudi skrenuli s pravog puta. Zbog toga moraš da moliš za oproštaj Allaha. A sad se udalji od ovih ljudi. Idi i živi na nekom drugom mjestu. I tako Samirij napusti to mjesto i ode u pustinju. Narod je poslušao riječi Musa, alejhi selam. Pokajali su se zbog toga što su se klanjali idolu i učinili su teubu, a zlatno tele su uništili. Dani su prolazili i sinovi Israilovi počeše da budu nestrpljivi. Jednog dana priđoše Musau i rekoše mu: ti si nas doveo ovdje. Već mjesecima jedemo nebeski hljeb i meso prepelica. Više nam je dosadilo. U našoj zemlji smo imali različitog voća i povrća. Jede nam se sočivo, crni luk, bob, bijeli luk. A Musa, alejhi selam, se obrati uzvišenom Allahu i prenese želje sinova Israilovih. A Allah mu ovako odgovori: ako hoće crni i bijeli luk, nek se vrate u Egipat. Tamo će u izobilju naći šta žele. A Musa reče: gospodaru, kako da se vratimo tamo? Ako se vratimo, ubiće nas. I tad im Allah Đelešanuhu pokaza novu zemlju kako bi tamo napravili sebi dom. Tu
Tu u toj zemlji je živjela bezbožnička zajednica idolopoklonika koja su činila zla. Musa je svoj narod doveo do ove zajednice i rekao im da će tu moći da naprave sebi dom. Ovo im je bila naredba od Allaha Đelešanuhu. Ali sinovi Izrailovi se odmah pobuniše. U strahu i kukavičluku odgovoriše: mi se ne želimo boriti. Narod koji tamo živi je nemilosrdan i snažan. Ako dođe do rata, mi ih ne možemo pobijediti. Nije moguće da im se suprotstavimo. A ako sami napuste domovinu, tek onda možemo otići i bezbjedno se tamo nastaniti. Nemojte biti neposlušni Allahu Đelešanuhu, odgovori im Musa, alejhiselam. Postupajte prema njegovim naređenjima. Sjetite se šta vam je Gospodar sve podario. More se prepolovilo i živi i zdravi nastavili ste svoj put. Klanjali ste se teletu, a Allah vam je oprostio za taj grijeh. U ovoj pustinji dao vam je 12 izvora, napili ste se vode, pa vam je pružio najukusniju hranu. Naredio je i oblacima da vam naprave hlad, da vas sunce ne bi pržilo. Ali se narod nije obazirao na njegove riječi. Pobuna njegovog naroda mnogo je rastužila poslanika Musa. Koliko je samo puta molio Allaha Đelešanuhu za njih, ali sad vidi kolika je njegova neposlušnost i nezahvalnost. Sinovi Israilovi kao da su zaboravili na sve ljepote i dobrote koje su im pružene. Bježali su od borbe, rada i truda. Željeli su samo da jedu, piju i mirno žive. Ova njihova nezahvalnost naljuti Allaha Đelešanuhu. Objavio je Musa alejhiselam da je ova zemlja na 40 godina zabranjena sinovima Israilovim i naredio mu da je sa svojim bratom Harunom napusti. I Musa i Harun alejhiselam se odvojiše od svog naroda i udalješe. Upoznaše nove ljude i njih počeše pozivati na pravi put. Oni su bili drugačiji, strpljiviji i zahvalni robovi. A sa njihovim odlaskom poče da puše veoma snažan vjetar. Pijesak je letio na sve strane. Utočišta sinova Israilovih su letjela, šatori su se kovitlali, stvari im se uništila, jelo, piće, lonci, posuđe, miješalo se sve sa pijeskom. I tad izbi strašna munja i sve se zatamni. Više se nije vidio ni prst pred okom. Ne znajući šta ih je snašlo, sinovi Israilovi su trčali tamo, amo. I ovo je trajalo nekoliko dana. Bili su razbacani po pustinji. Bili su toliko daleko da niko nikog nije mogao da nađe. Nisu više mogli da odrede ni gdje je istok, ni gdje je zapad. I tako su zbog nepokornosti Allahu Đelešanuhu i svom poslaniku po kazni lutali pustinjom 40 godina. Eto što znači neposlušnost. A sad ćemo se odmoriti pa ćemo nastaviti sutra. Može.